inatupeleka wapi bwana? Matu mjini. Matu mjini. Ndio. Hapo ni Ukambani nadhani. Kweli kabisa. Ni Ukambani. Matu mjini. Kulikoni bwana? Bwana, mungwana yomo na alingi na relationship, umusacha alingi na relationship no muswati yomo. Ekera baba ase sabali yabo yobwanchani. Kidogo bagaika bagaetana. Kegera bana abantu bale moyo bale nabo ebirengera libigo tiana no muntu nabora nyora samatemu ochigo sabo kwabera tibwa aberu warorene ntajengeite kama amekataa kunisamee basi na afanye vitu vyake, kila mtu anaenda kivyake. Lakini ekeromoge enderete mwebanire gusemu atiganire igotalingo bwanjani bwabo tokalimo oli asakale moina nabara akulike message bwe bakoya send Ikia delete na endo. Osera ndo delete. Abakulike nifakiti text yentambe na endo chaka go delete. Osora nyilika data zile off. Yakora lida ndege. Omagulika. Ora. Era kendo osikiro ali namba yawo ikale tego yaka. Orengera linga kihona ndako chikondora. Abadimu anjete. Osekero kendo wa block na mimi lakini quiet time raende. Oye jore to moto. Wewe kwa gaide vitevike sana. Wata mauzi kiero, o block na biro baidi. Podo, abangwana babagaetana kero baetana. Saitani mo yaro mayezi. Yeah, of course. Dia guetaro na bajinguri jo gumia. Bono mungwano yakero batigana, mungwano yagachaka aga decide akanyora bono na ndo mwise kumwao. Kana nyoro mwise kumwao. Montara wadiye ruti. Ira nyangane repoti. Ruti. Ruti. Ne ruti. Iwara ganyora buruge. Mwale Mjafet Kimaiga. So, ekero anyoro mwise kumwao. Bakarosia miroberio. Bagachaka usiano. Ataracha fulika wakaiwana na wakandia kuchikuwaka na chiombe. Kwa ende kulipa mahari. Wono akamatabirende ngakuwaka na kolesino tunkwara kwa chakalende no horaba gwani wiki manya kuchitema. Akanta aina shida. Ni sawa. Ekarachanka what happened dingelinga kubale nyumba bakuna kukwana. Saita nero gusini mugondo yako na kurata sakale. Kuna kueta etare kulirika ki. Orule odakale oli eximpa oli eximokoro nando obwato kira SMS gocha. Okwane no mareko ega monyere royo. Motebi angari ke SMS gocha. Abato ke bona iga. Abato linga mobale batara atigana asige kekyo. Lise meji simi bwata ngari tiada tole ya ura gara tole yale. Iba gora goeta etiga. Eka bulingi goro. Message ga pop goro. Eka yora ligo. Kwira yora goro goeta. Olio batema gukura bwange kiara. Hata chisimi aninchiri chikowe kuchipasword chiko kumia. To kwa yaso mutara meka password. Ne simi nere kerebe kire ndege to kunyara kurusia ndege bado turarusia password. Exactly. Alesi monyana urusi libweka. Muswati na baro chaka message gacha. Akimotara yikira bu yetu ali ujumbe. Turuchinira senje yobwanja ndende wikata byo mwanjo yangaki. Kara rusirire ajira engeni. Nere ajira. To kumia yekira. Vega gege jara. Kara vega kikira gadora rankieke. Oko vega ga kai. Ali gete message yugo kumia muswati yako saba mabera. Naende agoteba bunanje to mungwano yo. Naende bunabwa to muganonga nabwa to mugungu onde lakini oitali ko muzuia. Ere na hata gitanyo ora no tobeka twensi ya gakinje gichonga bere tobe na enjere ndi yonsi. Ngaga tali. Ijere nyentu ara ile tali ya wime. Oliaga. Okay, almost at that point. Yes. Mbo oli swali. Musacho yo. Na ate beti yo ngana wato musubati gete. Koyo motebiri. Wono kwenye taramu wa mugano. Tamo ete mugano. Shida sasa. Hakumwambia. Wono tata. Hapo ndio tabu ipo. Omungwano olibono nere. Umanyete ekero kwa rusiri moyo tagete kusuka bosio. Nabona andora atebe ngaki. Ije jua ama mvua. Wacha nifungue. Kwani iko nini? Si huyo ndiye yako hapa.
ono ingi kero akayigora keranyora magana yo gukumi uri akayasoma akairura akamata ichombe to bose kwakana kujiseito egente kyaeri ayabona tigo yajije tigo yajije egiara nonya nabalende bwira ni yorora sama moja lenge let her come nchebono tigangende naba engene yani nabera amese itukolinde ageseli mungu ria kamatebinga gakino nche na magete decision message ya chanje naye bangete oyo tima ito kyaongo oyo nandakale kulike SMS gocha kyata akora nje ntu anya gokwana no rigerie message na ba appreciate tinga ntu akora yes lakini no mwakora thank you ngwale gora block no ene namba no bono woga akiri block ye namba bado nabakuriye ngake nabwate ya novaid onyo utaite kontumirige onyo utaite kontumirige tara bagutuma so ite ko solution gaki nkwale gwanje tusuke busino muroberi kyagero oyo oya sata abanire ko runje tingo manya mangana kyagera inje bono ti motageti mondo ndoje naye hapana mimi siwezi mangana akagenda kombo muswati ulia akaamua akajitoa bono munkwano ulia amebaki katika njia panda bono gasinyire igonkoira nabono bagiasonya kulika SMS gosalia noyo nkwebereria igongo tigana na bensi na ndendigie mbinu ngaye gonkoja what nkingo kora bono tiga take time ngwano itiga take time atuli happy of occasion building himself nanyoro muntu oko make sense at some point yongana ikiroro baruruai yes I am telling you itangero burwa yo wesonge njirenga bune yo wetamibwe ko monyene oitarenge serious na mungwano iyo my brother onye kuri serious no muntu no ebugi kurwezemo torakunwa none liliyo nyandi moke no I'm telling you my brother kanga bono naye naliubwene tegutalire kiagerore ngaki correct because you already admitted defeat ni wetero wano bontabura nje diko bojera diko bokuna lakini renje ndorera space ango yanyoraga ese ukwiyagacha yes angabono nero what advice mungwano yamotenga bono musubati motebi ngabone gataite mangana emwe korona tenere ali yumonto munga angano musubati yo mu advice mungwano yabamomo motebi sasa we have already settled sisi tuko sawa atumekeli bagelie burugere oyi bono wesonga erutera kabuoyi sieni nerere maru apiki ijale nane neruti Najigo tige to ya igual que Dale como suati yo. Da ora le coire Felipe que ikese. Eta ziale no magamaje. Ire ta produce. Oye tu mase. Gazi no koja korana chama de chiyo. I'm telling you. Nde ndane ne ruti. Yo kaigo. Bwati ndane magarani. Mwaka como vikira maja muliro. Como si vio como en práctica moneda era la mutu de via. Nkole da sana. Omo gasoro maro liyo kangalite. Evije de via muliro ngwete. Muroki yetu yitauta ko morokese. Ya maja ekudie kiara kia oide. Buyari. Tu yeko monda mao. Munazo anyombe na ko mrusizo. Kai. Aiwezi. Aye. Ego tirayo kwabuli. Eburugere bwana. Aye. Nzeteli buya. Let me tell you, goikabwerwanirire. Exactly. Bantu mbate ntwanja ini buya. Goikabwerwanirire. Because musubati wesonga na era abalendinga nakiki alenge intention. Yo
yene igoso